Makanya maka itu dalam hadis qudsi, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qada'i falyakhruj minal ardi falyakhluq rabban siwai. Maka di Allah Ta'ala nang ka atah ku dena sukuru ki papedale ku dena sabara mulai balai dena tarima nu puro garisi kang maka di Allah Ta'ala suruh yaitu teh sapapuang salainanya aja nenek na sompah falyakhluq rabban siwai kemudian falyakhruj minal ardi suruh salai wilino ku sapa suruh sapali noleng. Onroladan na cecok po Allah Ta'ala tu tau de na sukuru kelengi dale. Dan ada doanya Nabi. Panggilkan umatku dalam keadaan senang. Ulirang nga ataku dalam masanang. Ito magalai suruh lo masampayang. Ito makanja keluarga na suruh lo makasibir. Nah sebab magay. Jika dia tidak datang dalam keadaan senang kata Nabi, maka panggil dia dalam keadaan susah. Ya kung kawarampara laway ki makasibiyang pasti cabu itu nasa baga pa dongan na nabita ya ko di na depe ko mariyoy o lira masusak supaya dia dekat denganmu. Yan na to na makay gataw kumakanja ilakay na buo to lilojo ka rekreasi ni tamanang warungi warungano ko romandok sino ko romandok ko sisan na macan rilakay na nape masabajatahan yun. Yeah. Saling ko manilaki na nakano subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah